Kini kisan kita seti ki babi. Lani ki Kristen ki bela kai bat ka Jingpynim jong U Blei. Thok ini gintia. Ki dai ki tu ki Bombay ka Jingim shimat jongki. Ka private life jongki. Ngadong ka Jingim shimat nabalangan siong ki dai ki Bombay ka Jingim. Pila banang sabar pada wah tip top kin sabar. Ngong hapo te ke privacy jeng kita ke support jeng kita ke shimat jeng kita. Amen. Kini kisan ngut kita sedikit berbeza kita gi Bombay ke jeng shimat jeng kita. Ke private life jeng kita mereka berbeza. Kabateng-teng ikumba kilaban defend kilaban yada kilaban pretend kilaban lekum ki bebiang baik nakmat. Itang U Blei betiap ya ke jeng kenriang ke jeng kita. Lebha ay kata para lok, amen, amen. Lebha. Kristen bukan jadok dia tu bas puk bet. Kristen bela kau bekerja Jingpynim jong U Blei deh, ubal anang lanang bah lay tepi ada, tip top, hey, tip top, tip top kan nuru. U Blei orang tengah yo item ya kata kau flop siapa sangme. Ngating ayo ya katu ka bakan riang siapo satu para brio ngidang laban lay ang keren ngini daga don mo changa baro kani ka kta mde tangi bangay ka kta hadu gi bakran ka tian jong U Blei ru bait bangi bakran tian jong U Blei ru yo bang em ko mangi hikai ki we yo bang em ko mangi kran ki we hallelujah amen yo ba ka jingem shimat juni gi daga bakan riang ya baka jingim shimat jingin asisian kadai ga bakan rang ngin lo gumi gitan kita kisan mot kita isa tigi babi kisan mot kita isa tigi babi kidai ki balayu kidai ki baya lehkai pat ka Jingpynim ka jong U Blei